bwanyuma ya government ya Rwanda serze bembirwe President Yoweri Museveni okwegesa abantu baraboshenyo kurinda bishara hatabicirize kuberagamo bahirwe ntandukwa yente hamwe na nembo zo kuza kwetungura. You try the way to feed the cow in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Bibiri n'itanu kandi hari haro embuzi igana nikimanyisa ngo igana itanu twajya ngo bazirete next week na nabo abatafu na hati bafune nzaga tukure nanka uko twenda nazo zize tuzibare turebe ngo nizo zize kandi kimanyisa ngo twabahereza ni mwe hine kinde kimukora bataka kwento kagumanogire ba mishu urengo waji feedinga urebe ngwente wagira akabazo kuko yati yitwa ngoha nicyo kimwe n'embuzi kandi turiyo twija kubikebera no gumana tumuntaringa ebyo twajya ngo nibyo kusapotinga kutunge tasi yebe no tungangahi umucyara wargaheje muzi utakajuguza enteje utakajuguza ujerebere ukanyise izare kuhire mu tiga kwa aha Wales creation. President Museveni akatongoze nkorejo mwaka gw'2017 umur district ya Parsa ahiya kwatanise n'abishitongore cha UNDP bahire entenkaga na mushanjo hamwe na nembuzi 25 okwenda ngo abantu betungure atakazwaro kuzikuzo mu butare ninga kuzijisanga baza kushwera abakazi ninga kuzisinga ngo baze kurondeza warageze biro bikuru ekikuno kumatprayinga nenye bazamnonga government yakwatarahabwe kishara itwabire bakuzize kishara at government yatuherezente nko kutubire ntukoreza twagumana tuyiha mutaka gumana twerwa bo kubatubire ntuhinga turya group z'abante abakurinde byo bahangwe zitonzire harimo bumbire nyamuko Matiazio nshengana n'izindi nyinzi kandi n'izindi naziza kutunga gasha kwa Sheikh Abdulatif.